Doron dia kemal cira hamutuk fali ho hau Terezinha de Deus ho programa editorial. Ba edição no inhan ho sedada li ho editor Germano Souza, por explica ma ita kona ba editorial edição no inhan, além de mos kona ba publica notícias jornal ba edição no inhan. Dia firma ita ba acompanha de dada li hamutuk ne be ma ho sela editor Germano Souza. Doron dia editor. Doron dia, bom dia. Bom dia ba Maninuk Estel TV, bom dia ba leitor Estel. Ini mas lahaluang bom dia mas ba Rona Naing Radio Suara Timor Loro saya. Debe mam kare ya Timor Leste. Dia editor ita tu hakat ba notícia publicação lor no hinha. Ulna nanai editor bele explica então kona ba tamasa editor sira decide recupera a economia precisa ter estratégia governo sai hanesan editorial edição no hinha. Obrigado. Oin uluk nanai iha Estel edição oin balorong itu bulan Setembro 2020. Título ka tema nebe maka fotia editorial Estel oin maka kona ba recuperação na economia precisa teve estratégia governo. Ne kata o situação política nebe maka lao ya raidobe ni dene hau si 2017 to mai tamatan moras covid sanulu residencia nebe meka agora dadão sai preocupação ba mundo incluímos Timor Leste tambane o situação idane através de ita preocupa ba moras mai be ninia impacto mos ba lalau ekonomia railaran be maka ya o situação idane maka ato recupera hikas ekonomia precisa estratégia cabe ho situação política ne be maka acontece e to wahin loron seidau bele recupera ekonomi tamane maka o situação sirene halo quase setor hoto parado liu setor ekonomia iha investor barak maka hapara nimia atividade ekonomia kompanhia barak no sapara ane samosi ane ite sita kona ba iha kompanhia sineza sirene be maka iha loza nebe maka iha Timor Laran barak sira labele hata halau sirne atividade o máximo atune recupera hikas ekonomi Timor Leste atrai ema comprador sira tambah situação covid idane maka ohin ita foti título idane atu insa para recupera hikas ekonomi precisa estratégia kataksa estratégia nebe maka atu halo laos det mai husi kompanhia na insira ka vendedor insira mai be precisamos estratégia nebe maka dia husi governo ni doni atu recupera hikas ekonomi ne governo laos harede ba covid e laos concentrali de ba problema politika nebe maka agora acontece a raidobe ni dane ai be precisa cria estratégia ni be maka máximo atunne odibele atrai hikas investor railiur sira inclui investor companhia sira railaran atunne a força recupera hikas ekonomi railaran o situação usau dane mas que iha lorong hira ka semana hira kliuba governo liusi premier ministro taurmatan ruat hariyo na equipa recuperação ekonomia mai be anoin atu recupera ekonomia laos de ita kualia kona ba hari ona nini equipa atau lao rasik lai be precisamos estratégia atau estratégia sirene maka bele ha força hikas ekonomi railara
estratégia wa isa. Anessa wa India estratégia ni tinggi li governo halo buka estratégia ni be maka dia di alternativa de dia odinune hak basic amba ham setor privado sira inune mas investor sira railur no tanto railaran precisa halo estratégia ni be maka dia hafoin bele recupera hikas ekonomi. Maybe quando ita tore dia kata atu hari ona equipa recuperação to idenede haunai lato tamane mat Persija Tebes halo estratégia laos de hanesa ne ihane sita katak dihan lihusi estado emergência governo for subsídio ba umakain anai idane laos estratégia idane be maka atu recupera mai be idane hanesan estratégia ne be mak forma estratégia be mak atu fo benefício itu para bo idane bele suportan yang moris ya situação emergência nelara tambah partidamos atau recupera ekonomia precisamos tau mata governo tau mata ba setor agricultura. Setor agricultura importante tambah ia Timor Laran quase iha territorio Timor Laran quase setor agricultor maka barat. Tamane atu buka recupera ekonomis além de halo estratégia para atrair investor sira precisamos estratégia lihusi halo estratégia nebe makan dia lihusi Ministério Agricultura atu nune oisa podibele cria situação nebe maka dia hak basic amba agricultor sira nune mos ha força extensionista sira nebe maka iha durante na hak basic iha governo kalau coloca on iha município precisa halo estratégia sira tenki hak basic ana ba agricultor sira halo estratégia nebe maka dia odi nune bele ha força setor agricultura idane maka estratégia sira nebe maka at bele recupera hikas ekonomi. Dia que editor itu husiktia editorial ita continua a fazer a página primeiro publicação notícia verição no hinia. Editor bele explica tu antamasa editor sira decide notícia honia título la bele soran líder sira sai hanesa notícia headline be edição no hinia. Ohin estel edição ohin lili a página primeiro mas foto título importante ida colia con ba la bele soran líder sira. Ne cabe ba situação política nebe maka acontece e a raidobe ni nane mas que dukungan halotina sanulo racing walo ona beledihan lakliurtan halo ona tina sanulo racing sia mai be bahir ita sura usi tempo nebe maka konsulta popular anoin ita halo ona tina ronulo racing ida mai be toin lorong situação política nebe makala ya raido beni dane se it bela considera katas tak se dau ia situação política nebe maka atu desenvolve raido beni dane mai be politika nebe momosu maka politika nebe maka halo povo siramos senti orgulho senti triste, o orgulho me siente triste, tambah ho politik dan maka anesa mo itendihan iha editorial ho politik sira maka iha balu aproveita situação sira ho estratégia ho siranian mekanismo oi nebe maka halo politika nebe maka hamusu politika nebe seorang
leader nasional sira. O situação ida nema ko ita sita ene kono ba labele seorang leader sira. Tuir lolos agora tempo ona para tanto leader nasional sira, leader sira, incluímos jovem sira, não nomos comunidade bye-bye, precisa buka alternativa o insa para cria política nebe maka haburas ukurasikan idane nunemos desenvolve rai denene dia kliu turhamutuk buka o insa para cria política idane nebe maka atu bele hafanu hotu i cria política idane nebe maka bele desenvolve rai liu area infrastruktura inclui area sirsilo tambah ya situação idane ho politika nebe maka ohin lorong halo laos di pe ihar railaran moso hare malo saida mai be halo mos ane sita ohin kolia kona ba kabe mos ba recuperação ekonomi o politika sira ne maka halo investor sira atu buka investor estrangeiro sira atu atrai investor estrangeiro sira atu maimos susar basira tambah investor sira kona atu tama iraida kana sang ida sira precisa buat tidak kata precisa segurança o situação sira nesane quando halo investor sira mos susar para tutama inunimos ite fila ba titulidane leader nasional hanesan patrimonio nasional nian tamane jara sangfong labele seorang sira fila ba kotu bamalo ano ini vamos juventude sira lile ba mos ba jovem sira nebe maka hola parte ya politika iha sociedade civil idanemos precisa buka o insa sira labele cria politika nebe maka hanesa ya titul dihan labele seorang leader nasional sira se nudar zera sangfong nudar juventude maka cria ona ga mentalidade ida para atu seorang onoin baoin ita onoin dalam rumah lah beneficio ba ita maybe halo para ema belemos hanesang ema railiur bele tek mai kata Timor Leste ukung anto in loran maybe situação politika nebe maka acontece sira tambah zera sangfong sira no leader nasional sira la iha ideias politika nebe maka dia desenvolve raidane tamane maka in lorong Timor Leste se falta buat barak liu parte infrastruktura kita hare kata comunidade população se halerik bemos alegre estrada halerik ba atendimento saúde nonemos liu nomos pa educação tamane mak persija kita foti tituli dane atu nune fo hanoi ba leader sira nunemos jara sanfong kare ihanoin politika rumah cria politika nebe maka desenvolve raidane cria politika nebe maka honinia hanoin kata dada leader nasional sira tu hamutu atau ne bele karmetin kurasing kidana ang idane no desenvolve raidane sai dia klita hanesa mosna sang sira Dia, e que o editor vai explica então quando a publicação notícia para jornais telian edição mais ou menos notícia hit. Oin ia publicação estel oin lorong notícia lokal amutu sanulu resin walu makita foti. Iha hanesan sitaliu itu ang kona ba notícia irakne iha pagina primeiro maka aniversario Dios le jadili iha ne dong berzilo saran ihani homilio atete kata sarane hate ke baoi iha vale notisi selo
ukunain ministro Kristus nemos mai husi tituli dane ukunain sira atu tenki halo relação nebe dia ko povo no considera hanesa ministro Kristus nia tambah ukunain sira maka servidor povo ia pali uti selo kona ba meja parlamento atur hikas ne tambah ho krisis situação politika nebe maka acontece ia fulang hire liba mo su crisi politika nebe maka ia parlamento nasional hetang estragos meja parlamento vai deve ho esforço neba maka governo dawalo parlamento halo iha lorong hat liba lorong hire liba meja parlamento consegue hari hatur hikas fati i tuirmai mas kuliah i hati tulida kono ba keta kanta hasur corona ne kata ita tenki cuidado no preparaan na fatin mantém distância social tambah moras corona ne si lao na fati anesa nya nasam silo kelilu nasam vizino Indonesia Australia moras caso covid kada loron saiba bebek tamanemos Timor Leste mos precisa tahu atenção e mantém buka o insa para prevenir moras idane labele tama Timor ia ali notícia de selo presidente da República Francisco Guterres Luolo agradece ba arcebispo apoio estado de emergência ne kata anesa mo intedihan moras idane moras nebe maka amia satertebes ya mundo ema ya mundo ni vida tambah maka amo bispo moso po Hanoi ni agradece ho plano governo implementa i estado de emergência badalima atau nune mantém na fatin tau distância social ba prevenção moras idane dia obrigado editor de tempo Iak malik sida idanema programa editorial berição no hinha ao Terezinha de Deus sua equipa na serviço valor no hin la halu to obrigado ai e loron dia